आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरे अहनबदा मरोइबा पाउ राज्यपाल ला गणेशन हाइरे अखोइगी थौना फरबा इपा इपुसिंग न निंगतंबा ngagnaba hotnabada lawkiba thawdangsing ikai khumna phamthoi miyambu masamau fana thamnabagidamak mukhyamentri nongthombam birena CM's Health for All scheme ngasi hawdoklagani Uparashtrapati M Venkaya Naiduna handakta Arunachal Pradesh ta satkiba aduda China na yaningdaba phongdokleba adu warana yakidre Leibag asida COVID ki vaccine dose koti chama yauna kapang amnabagi lambida khumang yang na changsili pandamasi fangnabagi damak kan honabiriba doctor nurse amasung hiramasiga marileinaba myoi khudingmakpu akaswani na ikai khumnaba ucheri COVID-19 gi lantheng asi loidribana miyamna laichet asidagi makhata na sexinaba haizari vaccine kapa yarba mipum khudingmangna yarba makai thuna vaccine kapthokpiu atopa myoi sing vaccine kapadasu mateng pangbinaba haizari Harau kumagi matam lakpasida asamba niyom ohumasi ngangna chatpinaba haizari face mask upiu foot ki social distancing thambiu maimit amadi khutsa sengna hamdokpiu COVID-19 ga marileinaba ipausingidamak national helpline number singna 01123978046 amasung 1075 ni aduga rajigi helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 8 phone tawbiu Hauzik mapungoiba pau Rajapal la Ganeshan haire British ke makutagi ningtamba fangnaba lanjang da saruk yakib athobusingi thauna lingjel ngasigi mirol na ikai khumna famthui Imphal da ngarang rajasigi miyamna sak khangnaba waliba marebak ningba athobusingi photo yawa postal cover release tawbagi tharumda Rajapal na hai aikhoigi athoba ipai pusingna marebaki ningtamba ngagnaba honabada British ka songna kiba lanpham singda thawai katki athoba ipai pu kaya amana British ki muhtagi amukhana ningtamba hanjilana bu honabada aba jaitheng kaya thengna ki amasung thawai fawa thakhi makhoina lauramba kathokpagi thauna lingjelna masamasu oiriba ngasigi mirol na ningtamba gi mhau phangbangamli British ki makuta laikhidraba rajyasigi thauna faraba athobusingi maramda leibaga sigi miyamna khangnaba waliba si hena khangba henganawagi pandamda postal cover singasi puthokpani hainasu rajyapalna makhatana phongdokhi Rajasigi mipum kudingmak masamau fana thamnabagi pandamda ngasi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na CM's Health for All scheme hawdokani Mukhyamantri gi secretary gi Darshan Hall da ayuk pung 8 da pangthokadaba thauramda scheme asi awangwa bagai bi imngoma da hawdokpagi video utkani thormadu da Mukhyamantri na CHO ANM amasung asa sing da tablet amadi smartphone na chingbusu yenthokani thausilasi mai pangna pangthoknabagi matangda Mukhyamantri na Haksel Vibhagi Mokok Tungba official singa ngarang mipam pangthoktuna kumna khanani naki mipam aduda additional chief secretary health amadi Haksel Vibhagi director su yauki Mukhyamantri Nongthombam Biren na tongan ba club amasung civil society organization singi mihut singa unabagi thauram leptana pangthokli ngarang su singzamaidagi langthabal phawbagi manungda leiba club singa amasung angtha amadi huikap gi club singi mihut singa Mukhyamantri ga unaduna wari sanaki Unabadu da hauzik paikaliba sakut tharangi thabak sing hanna yengsin baga loinana lamdam sing adu da makha thana sakut tharagi thabak sing paikhaningbagi matangda wari sanaki United Committee Manipur UCM na hairi Manipur amasung Myanmar gi marakta yungliba border pillar number marfu ni thoi amasung marfu humdoi asigi mafam sing hongduknamagi sing naningai obo khudam sing fangle UCM gi General Secretary NG Devana hai Akasbani Imphal da hai Haukiba thasigi taramathoi amadi trani thoida hariba border pillar sing asigi manakta UCM gi mihut kangbu amana chattuna yengchilubada wafamasi khanglakhani border pillar anisi hanagi ariba traditional border pillar adunate mapamadagi khunja sing na phongdorakpugi matungina border pillar marfuni thoi asi chingkhongda lerambadagi meter chamngarom Manipurom da changsilaga chingthakta oina yungle border pillar nauna yungbagi thabakta khunja sing amata yahundana Assam Rifles ki kangbu amana yungkhibani haibagi pau phangi ngangkhoi paringa sida laiba border pillar sing dasu asigumba thong sing thoglamba yabana loinamak nauna survey tawduna semdokpagi tangai fadaba laire haina mangna makhata na phongdokhi Manipur machak kun yauna Myanmar gi jail da fajinduna lairuba Bharat machak kulhumdoi ngarang thadorakle makoi sing adu Indo Myanmar friendship
आयरन ब्रिज मनाक्ता लेबा म्यांमार की इमिग्रेशन ऑफिस दा भारत की अथॉरिटी सिंह दा खुसिनरखिबनी अखोई की पाउमीना हाई थादोरखिबा म्यूजिक अदुगी मनुंगदा नुपी अमा यावरी मखोई म्यांमार की कालेजेल दा सही 13 सही 5 अमदी सही अमा फाजिनदुना थमलखिबा म्यूई ngakतनी थादोरकपा म्यूजिक अदु मेडिकल टीम अमना मोरेदा लेबा आईसीपी दा कोविड की टेस्ट तौखी हाइस दिंगो एमएलए ना हाइरी चीफ मिनिस्टर्स की हक्सेल की तेंबांग थौसिलना राज्य सिगी मियाम की पुंसीदा चाउना कानबा पीरी इम्फाल वेस्ट की मोइबुंग कुनौ दंगरांग थोंग अमा मियामना सिनबगी थौरमदा एमएलए ना हाइ थौसिल असिगी मखादा लाइरबा इमुंग कयादा लेमना अना लायंगी खुदोंजाबा फंगलिबा असिगिदमक मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन अमसुंग राज्य सरकार बु थागतपुम थोई ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना हंदक पांगथोकिबा अवांग नोपोकी लमदम की खोंसक की सरुक अमा ओइना अरुणाचल प्रदेश चटखिबा अदुदा चाइनाना यानिंगदब फोंदोकलिबा अदु भारतना यामना कना यानिंगदब फोंदोकली मपल थौरम मंत्रालयगी मचिनचट मिसक अरिंदम फागसीना हाई अरुणाचल प्रदेश असि भारत की सरुक अमनी मफम असिदा लेबाक असिगी उपराष्ट्रपतिना चटपदा चाइनाना करिगुम वाफम अमता फोंदोकपगी मथौ तादे मांगना हाई भारत चाइना ngamkhagi नोंगचुक थंब सेक्टर दा लेबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दा हौजिक ओइरिबा फिबम सिंग असि चाइनाना लेबाक अनिगी मरकता यानकिबा वरोल सिंगांगना चटबदगी थोकलकपनी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngakpa amasung chingtam gi mari hena chesil hanaba honabada thodang kaya loramba handakta tamenglongda tamthina hatok phikraba athuan abonmagi aroiba mathau mungam ngasi thangmoibingi tarung khulda pangthoklagani maki aroiba mathau mungam pangtokpugi tharamda मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन यावना लुचिंगबा कयाना सरुक यागनी हाइरे इम्फाल ngasi phongba pauche singi maroiba pau singi damak hauzik ngangom kiran leire kiran थागचरी सुनी गवर्नर ला गणेशन्ना अनसंग हीरो सिंह सक्तम यावबा पोस्टल स्पेशल कवर सिंह रिलीज तौखिबा अमसुंग यूसीएमना बॉर्डर पिलर 82 अमसुंग 83 यंगसिन खिबगी पाउ सिंगना ngasi इम्फाल फोंगबा पाउसे सिंगी मरोयो पावेना फोंगनबा उरे कोविड-19 के मरी लेनबा पाउ अमदी प्रभिस चनम मिसिगी केस का मरी लेनबा पाउ सिंगसु अयाम्बा पाउसे सिंगदा मरोयो पावेना फोंगनरी छना लेबाक्ता बॉर्डर पिलर मरफुनिथोय अमदी मरफुहुमदोय दसु अचौब चयet नब लैरे हाइबा यूसीएम गी वाफम अमदी लम हेंजिल्ले वाकतलुबा मणिपुर मसा सिंह म्यांमार लानमीना फारग जेलदा थमलुरे हाइबा पाउना हेडलाइन तौरी मिखल ग मरी लेनना किहनबदा एके राइफल सिजनरे हाइबा पाउ अमसु पाउसी असिगी अहानबा लमाइ फोंगले संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा बॉर्डर पिलर मरफुनिथोय मसुंग मरफुहुमदोय यंगसिनख्रे मफम होंगले चटनबा यारोय हाइबा यूसीएम गी वाफमना अहान हेडलाइन तौरी कोविड-19 चाम तरेट फगलगा चाम 35 पॉजिटिव ओइकी अनि सिकी हाइबा पाउ अमना पाउसी असिगी अनिसुब हेडलाइन तौरी नहरोल की थौदांगदा अथौबो मरीगी स्पेशल कवर रिलीज तौख्रे मखोइना कथोकिबसिंग मियामना कैदोंनुंदसु काउरोय हाइबा गवर्नर गी वाफमना अहान हेडलाइन तौरी पौनाफमदा म्यांमार की जेल फाजिनदुना थमलकपा मणिपुर मसा कुन यावना इंडिया मसा कुलहुमदोय थादोरकले हाइबा पाउना हेडलाइन तौरी माहिरोइसिंगदा ममा लेबाक नुंसिबगी इहुल पोहनबगी तंगाई फदब लई हाइबा गवर्नर गी वाफम अमसु पाउसी असिगी अहान बलमाइद फोंगले इरैबाक्ता सखंग बिद्रबा लेबाकी अथौबसिंग मियामदा खंगनगदबनी अथौब मरीगी कवर रिलीज तौख्रे हाइबा पाउना हेडलाइन तौरी इसेल एक्सप्रेसता मणिपुर की सखंग बिद्रबा हेरो सिंगी सक्तम यावबा पोस्टल स्पेशल कवर मरी गवर्नर रिलीज तौख्रे हाइबा पाउना अहान हेडलाइन तौरी सीएम बिरेन की मियंग मखादा मणिपुरदा ngasidi ingna chikna lai hingba punsi mahing adu phangba ngamle haiba शिक्षा मंत्री एस राजन गी वाफम मसु पाउसी असिगी अहान बलमाइ द फोंगले हुयलन पाउदा बॉर्डर पिलर नंबर मरपुनिथोय इंडिया रोमदा मीटर चौंगा रोम संगसिनदुना युंगलमले हaiba यूसीएम गी वाफमना हेडलाइन तौरी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश ता बॉर्डर पिलर मरपुनिथोय मसुंग मरपुहुमदोय गी होजिक लैरिबा मफम यूसीएम न चुमदे हाइक्रे हaiba पाउना हेडलाइन तौरी पीपल्स क्रॉनिकल दा प्रविश चनम की केस सीबीआई की कोर्ट ना अमुक हन्न थिजननब ऑर्डर तौख्रे हaiba पाउना हेडलाइन तौरी इम्फाल फिफ्थ फ्रेस दा प्रविश चनम लैखिदबगी केस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ना याखिद्रे मखातान थिजननब ऑर्डर तौख्रे मरोइब खुदम सांगदम कया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी असिना थैदोक्तुना सत्पगी खुदम फंगले हaiba पाउना हन हेडलाइन तौरी मॉर्निंग बेल दा राज्यसिगी अनसंग हीरो सिंगी स्पेशल कवर गवर्नर ना रिलीज तौख्रे हaiba पाउना हन हेडलाइन तौरी सुनी थागचरी किरण लोइशिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट तरुक लापना लेबा खुत्सा अमदी माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थौंग अहुमसी ngangna चटपिनबा अमुखना निंगसिंगजरी अरोबदा मरोइबा पाउ अमुक राज्यपाल ला गणेशना हाइरी अखोइगी थौना फरबा इपा इपुसिंगना निंगतम ngaknaba होनबदा लौकिबा थौदांगसिंग इकाइ खुमना फमथोई
Miyambu masa mau phana thamnabagi damak Mukhyamantri Nongthombam Birenna CM's Health for All scheme ngasi hawdoklagani amasung Uparashtrapati M. Venkaiah Naiduna handakta Arunachal Pradesh satkiba duda China na yaningda fongdogliba adu varana yakidre Paulo Ijere